Pozdrav ekipo! U ovom tutorialu pokazat ću vam, s obzirom da se bavim web dizajnom, ako se to uopće može tako nazvati, osnovne stvari svega toga. Pa tako ćemo sada krenuti u svijet Dreamweavera, kojeg ni ja osobno ne poznam jako dobro, ali sam poprilično siguran da sam naučio glavne stvari što se tiče samog web dizajna. Ono što je bitno kod Dreamweavera, to jest kod svake izrade web stranice, da osmislite vašu web stranicu, bilo to u Photoshopu, bilo na papiru, bez obzira, samo da imate uvid u ono što idete raditi. A u ovom tutorialu ono što ću vam pokazati je zapravo sam izgled, znači ono gdje ćete stavljati svoj sadržaj na web stranici. Evo, pogledajmo recimo primjer našeg dragog, recimo, Facebooka. U ovom slučaju, to jest idemo tu, da baš sad moja, evo ga. U ovom slučaju vidimo da cijeli sadržaj kada tražimo recimo torrente je centriran, evo ga, pogledajte ovo. Znači ovo sve što se svijetli plavo, vidite da je to zapravo centrirano na stranici. Ako to smanjim, to se zajedno sve miče. To je recimo takozvani kontejner kojeg ćemo mi sada upravo napraviti. Znači ono gdje ćete smjestiti cijeli vaš sadržaj mora biti negdje smješten. Evo ga. Pogledajmo kako to napraviti. Idemo, možete otići tu pod Create New. Otvorit će vam se obična stranica. Odmah ćemo ju snimiti pod desktop. Nazvat ćemo ju kontejner. Zašto kontejner, objasnit ću kasnije. Kao što vidite, ta stranica je potpuno bijela. Evo, sada ćemo mi promijeniti neke postavke. Recimo stavit ćemo pozadinu, neka bude malo drukčija. I sada kako otvoriti, evo vidimo sad kako ta stranica izgleda. Evo ga. Baš sam pogodila ovu boju skroz koja je gore u Chromu, no nema veze. Kako smjestiti kontejner? Kontejner bi otprilike trebao, ne otprilike nego uvijek bi trebao biti prisutan na web stranicama kako bi držali cijeli sadržaj zajedno. Kako to napraviti? Vrlo je jednostavno. Otići ćemo pod Insert Div Tag. Uglavnom, ako ne vidite ovu kolonu ovih aplikacija, morat ćete otići pod prozor i staviti Application Bar kako bi vidjeli ovo sve. Layout, Insert Div Tag, pod ID, znači ono kako će vam se ta glavna značajka zvati, će biti kontejner. Dodat ćemo mu novo pravilo. Evo, pojavljuje se New CSS Rule za kontejner, samo ovaj dokument ID prihvaćen. Sad je nestala povisilica takozvane ljestve, samo malo, evo ga. Kao što vidite, automatski smo napravili pravilo, ili takozvano rules, napravilo je kontejner. Ono što ćemo sada napraviti je odrediti pravilo za kontejner, a to je najbitnije je box. Ono što ćemo u boxu napraviti je zapravo promijeniti, to jest ne promijeniti, nego postaviti, to jest podesiti width and height, znači širina i visina. Recimo, neka bude, ne baš toliko, ajde idemo, 900 piksela širok i 1000 piksela visok. Ono što je ključno je zapravo lijeva, to jest desna i lijeva margina. Od desne margine će biti postavljena automatski i od lijeve margine će biti postavljena automatski. Od vrha će biti postavljen 10 piksela, pozicija će biti relativ. Nadam se da će vam ovo pomoći. Evo, pogledajmo. Prihvatili smo, sad dok smo kliknuli na play, prihvatili smo pravilo za taj kontejner i kontejner, još jedan put se pojavljuje Insert Div Tag, prihvatit ćemo kontejner. Kao što vidite, kontejner je iza mene. Samo još jednu stvar sam zaboravio da se točno vidi što je kontejner. Promijenit ćemo kontejner u boju na bijelu. Izbrisat ćemo ovo i F12. Yes. Evo, kao što vidite, zapravo imamo kontejner. Cijeli vaš sadržaj weba će biti smješten upravo u ovo bijelo, osim ako nećete još raditi neke iznimke sa lijeve i desne strane. Ono što smo odredili je od samog ovog gornjeg ruba 5 piksela je padding, znači sjena,
pada 5 piksela od vrha i od ozdola zapravo nismo podesili sjenu, tako da kontejner skroz ide do samog kraja. Također ovaj kontejner se može oblikovati, iskreno mogu vam to sad pokazati, recimo zašto je bio kocka, evo ga. Dodat ćemo property za kontejner, znači označimo kontejner i properties for container treba pisati. Znači recimo border, što znači rub, border size, pardon, ja se ispričavam, toliko već sam danas radio te webove da mi je muka. Uglavnom nije border size nego border radius, tako je, border radius. Podesit ćemo recimo da neće biti sve za isto, recimo samo gornji rub ćemo podesiti na 10 i gornji desni rub ćemo podesiti na 10. Što je to? 10 piksela zapravo rotacija pod kutem. Evo ga, pogledajmo kako to sad izgleda. Vidite da su malo zaobljeni ti rubovi. Ako ja stavim to recimo naravno na 40, ovo će već malo bolje izgledati i uočljivije će biti. Samo da otvorimo. Evo ga. A dolje je isto, zapravo rub dolje stoji. Također možete dodati koje kakvu liniju da taj kontejner, recimo ako baš hoćete kontejner koji ne sadržava bijelu boju. Evo sada ćemo isključiti bijelu boju. I recimo na ovu sivu pozadinu hoćete da taj kontejner bude uočljiv. Jednostavno, ono što morate napraviti je dodati crte, točnije liniju na taj kontejner. Linija će sadržavati, znači dva put kliknete za kontejner, idete pod border, takozvani rub, i nećemo, to jest hoćemo podesiti top. Znači top, ono što je bitno, označene su nam kvačice same for all, znači ono što upišete u prvom kvadratu bit će primijenjeno na sve. Solid, što znači solid, recimo 2 piksela, a boja koja će biti, recimo neka bude crvena, baš da bude uočeno. I ono što još možemo mijenjati, vidite da je u pitanju RGBA boja. Ono što možemo podesiti je staviti na zadnju brojku, izbrišemo zadnju brojku, prozirnost te linije. Nek bude 0,3. Stisnemo apply, crte su se pojavile okolo, idemo pod F12, stisnemo yes i evo nas, tu smo. Vidite da zapravo koja je razlika, ovo je normalna crvena boja, a ovo je prozirnost koju smo namjestili. Evo ga, zapravo to je to. Također, napominjem, možemo maknuti, ja vam sad sve pokazujem, te neke forice, ajmo reći. Recimo maknemo border, ali ćemo staviti prozirnost na background. Jednostavno, otići ćemo na background, crtica color, ajde, danas mi stvarno te šifre ne jedu, samo background očito. Radio sam u više programa, tako da mi se doslovno sve miješa. Background color će biti RGBA, FFF, to je takozvana bijela boja. E sad, u toj bijeloj boji također ćemo promijeniti, možete i tu mijenjati tu boju naravno. Sad is not valid color. Aha, znamo čemu je stvar. Tu bolje promijenite boju, nemojte pisati niš dole. Boja nek bude bijela, evo ga. Tako je bila do sad, ali opet ćemo se vratiti tu. Na tu boju ćemo dodati RGB. O čem se radi? Color format. Stavljeno nam je 3 digit hex. Znači to je zapravo paleta boja koja se ne koristi, ajmo tako reći. Tako da ćemo staviti RGBA koja sadrži red, green, blue boju. Također ćemo staviti bijelu. Kao što vidite, dok stavimo RGBA, pojavljaju nam se nekoliko brojki novih i također sad imamo mogućnost transparencije ili takozvano prozirnosti 0,3. Obično to ja koristim za svoj web. I pogledajte sad ovo. Evo ga, imamo kontejner, recimo da promijenimo pozadinu iza, točnije, ne moramo uvijek tu ići, mogu i tu promijeniti u bijelu. Zapravo, sad nam je kontejner bijel, ajde idemo ga promijeniti recimo na plavu. Evo nas, imamo kontejner. Hvala na ovom tutorialu, malo je možda bilo prebrzo, ali nadam se da će vam ovo pomoći. Više tutoriala će biti uskoro.